and ngiyamhlonipha ugogo noma ngasekho indlu kagogo le ngihlela ukuba yabona ngeke ngiphume ngizezela umntarara yabona ngiyalihlonipha leli khaya ngihlonipha futhi nomama engale ehlala ngale ngaphambili yabona so ngiyahlonipha abantu abadala ngiyabazisa kakhulu ngathi ngeke ngiphume nje ebusuku ngiphume ngithi hayi ngiyobona indlu why ungenzi ilanga la kusasa after mina sengiqeda ukuphuma esontweni athi hayi sizozama ukuthi silenze yabona. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, saints, for tuning in. Kamalami ngengu ST okadlamini siyabonga kakhulu bantwana benkosi for joining us. Yes, this is another wonderful opportunity. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much. Thank you so much. You have no idea how much we appreciative for your continued support each and every time when we say we are this side, and you always make it a point to come join us. Sibonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu makanibusise. Makanifihle nonke lapha emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Today I'm joined by mfowethu Esnaye lapha namhlanje ozosilandisa seke sathi ukuxoxa nje about his story. Izinto azike zathi kumehlela kodwa ke uyena uzokwazi ukuthi asibalisele kangcono asixoxele kangcono ukuba kusukaphi kuqalephi njalo kuze kufike la esikhona. Overall nje the biggest reason for him to be here, so he'll be able to share it with us egameni lika Jesu Kristu. Today ke njengoba ngisho ngithi ke nginaye la uzintroduce yena kangcono egameni lika Jesu Christ. But before that, let me just pray, and then we go straight to our today's conversation. Heavenly Father, we thank you for your grace, precious God. We thank you, Lord, nkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu. Thank you, Father, that you are here with us. We pray, nkulunkulu wethu oyingcwele, that your grace, your power, nkulunkulu wethu enamandla, we pray that it covers us as we are about to talk, nkulunkulu wethu oyingcwele. We pray kuba kuvele namandla akho kuzona zonke izinkulumo nkulunkulu wethu oyingcwele. In the midst of all, nkulunkulu wethu unamandla. We pray ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Amen. Amen. Fukazuma asithathe ithuba sikubingelele, and thank you for coming. Akubonga mina. Niyaphila? Yes, siyaphila wena njani mfundisi? Siyaphila kakhulu mfethu. Mhlawumbe sikunikeza lithuba nje uyibingelelele kuba bukele bethe emakhaya, and then bese usipha ne-introduction yakho ba balo Esnaye lapha namhlanje, and then bese sizobe sesingena straight enkulumeni yethu. Ngiyalibonga ukuthola nje lethuba elihle kangaka. Is he fine? Okay. Yeah. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngokuthola ithuba elihle kangaka nelikhethekile ukuthi ngibe phansi kwaleli khaya lakho. Kubonga nje ngomusa kaNkulunkulu all the way ungigcinile kwaze ngakwafikelana. So ngokuzethula ngokukhulu nje ngathi iqabuqabu ngigama ngoSigny. Okay. Owakazuma ngokuhlala ngihlala endaweni yase-Alexander, but ngidabuka endaweni yase-KZN endaweni yaseMlazi. Okay. Yes. Ufike nini la KZN la eGauteng? Ngifike ngo-2005. Okay. Yebo. Ukufika kwakho vele kwakuba ukuthi usuzohlala ngapha full time. Kona kuningi ngoba ngangezeli kuzohlala kodwa ngoba ngenxa yesimo engangikusona eKZN ngoba bengihlala nobaba nestepmother. Yabona wathi ubaba ngcono ukuthi ngikhethe ukuthi ngibe sezandleni ezisafe angize ngizohlala ngapha nomama. Oh. Yes. Ngale KZN bungahlali nomama umama nobaba behlala ngapha eGoli. Umama ongizalayo uhlala ngapha eGoli behlala nomama amzalayo. So ngale eKZN bengihlala nobaba nestepmother. Okay. Yes. Okay. So indaba yakhona nje ngizothi ujanti nje kancane yabona. So mina bengihlala nobaba after ubaba ethenga umuzi endaweni kaW besihlala gazethi phambilini nobaba omncane. Okay. Mesihlala nobaba omncane futhi impilo ibiyinhle yabona. So kwafika no antwethu wakadlala kodwa uMarco Mazuma. So sahlala sonke lapha kwazethu yabona su3 ngafunda izinto eziningi ubaba ngifundisa ukupheka nezinto eziningi yabona izinto kanjalo. So wathi hayi
ufuna ukuthi ube indoda uqine izinto ezinjalo. So ubaba ngenxa ukuthi okay fine benesifisa ukuthi one day uzoba nomuzi. So kwaba khona umuzi awuthola kaW yabona. It was nge 2002. Okay. Yes, 2002 safika khona nge2 zaka February. So mesihamba isikhathi ubaba lokho engibikela ukuthi eshila umama mncane uNozipho kaNkabindi uyahlukumezeka la kaChi bamhlukumeza umalume wakhe yabona. So ngathinteka enhlizweni ukuthi hawo Nkosi yami umama unabantwana bakhe abayi2 yabona bahlukumezeka yabona abantwana ayingenxa ukuthi basesebancane angifuni ukuthi bakhulele ukuthi babe traumatize abantwana ngcono ukuthi babuye bazohlala ngapha yabona. So uma ngisakhuluma nobaba ngithi hayi baba why uma angazohlala ngapha wathi inhliziyo yami uyayibona lento uzoyifaka kuyona ukuthi uyoba njani egcineni. Kwafika nje izwi lalo ngithe noma sengilele lalokho lifika lelizwi ukuthi uyayibona into isimo esinzima uyifaka kusona egcineni. Hayi ngiphume ngivuke ngiyogeza ubuso ngithi ngiyaqalasa ngibone umuntu endlini iphinde likhulume lelizwi lethi uyayibona lesimo esinzima uyifaka kusona egcineni uyokhala egcineni. Ngavele ngakhala inyembezi non stop ngithi hayi mhlambe yedini ubani lo khuluma nami kanje ngithi mhlambe inhliziyo iyangilahla or anything. Yeah. Iphinde fike futhi noma sengilele lelizwi lithi uyasazi isimo esinzima uyifaka kusona egcineni ungabona kukuhle manje but egcineni uzokhala. Yazi ngakhala ngabuza omunye umfowethu ukuthi kahle kahle lichaza ukuthini lelizwi uthi nje izwi leli elivela phezulu enkosini liyaxwayisa ngamanye amazwi kunesimo ozabuba kusona ongeke uzujabulela ukuthi ngelinye ilanga ungafisa omunye umuntu abe kusona. So wena ubuyitshela ukuthi uwena kanti cha akusikwena lelizwe livela enkosini liyakuwona kahle kahle yini le ufuna ukuyenza le uNkulunkulu angathokozi ngawo. Ngamtshela ngathi hayi abantwana laba abancane basekhaya abahleli kahle la umama la ehleli khona wathi umama angawuhlala kwenye indawo ehlotshweni or anyway ungamvumeli ukuthi ayohlala lapha endlini ngoba one day uzokhala. Athi lapho ngayithatha ngezwe ngifuna ukuthi mina into ayingangenzela ukuthi ubaba ajabula nabantwana basekhaya bajabule babe sendaweni efudumele safe yabona. Kanti uzohamba isikhathi izinto ziba ngale way engifisa ngakhona zashintsha izinto. Umama wangijikela esesendlini kwahamba nje isikhathana nje wangijikela kwaba khona ingxabano endlini. There was a day lana ngomusa kaNkulunkulu ubaba wathi yonke into isenzeka la endlini ukhathele wasikhipha isibhamu wasibhekisa ngakumina. Uthe mesibhekisa ngamina sangadubula isibhamu wakhala wathi ufuna ukuyidubula yena wavela wafikelwe inyembezi wathi yena sekahlukumezeka kakhulu lento ayihlukumezeke ngakhumbula lamazwi leli lizwe lelingona yabona. So uthe mekufika lapho ke excuse me mekufika lapho waphumela ngaphandle uthe mesiqhumisa ngaphandle isibhamu saqhuma yabona. So ngabona ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhona yabona. So ngalelo langa lelo yenzeka leyo ngangumuntu othanda every time ukufast because ngaqala ngoba encourage ngalo baba lo the late NJ Stall yabona. Yeah. I encourage myself ukuthi ekhuluma ngo21 days ehleli noNkulunkulu because I was encouraged lokho ekhuluma ngimamela amacassette akhe. So ngaqala lapho ukufast about 5 days 15 days fasting wase kuyinto zami it was like a toy to me because ngabona isimo ukuthi lana endlini uzogcina usekuphuma isidumbu. Wabona indlela engangihlukumeza ngaphansi kwaso umama lo mamncane wengafuni ukuthi ngifunde every time emethi ngiyafunda ngithatha incwadi zami zesikole nama homework athi hayi ucela ukuthi uzokhuluma nami ngithi mama uzokhuluma nami ngoba nama homework athi hayi uzokhuluma nje isikhathi nesincane bese ngiyakuyeka aqala undendende athi mina ngimela umama wami la endlini washa kwacima yini ngimbangi yakhe nawe yabona ngithi mama mina ngicela ukuthi nje sobuye sikhulume ngesinye isikhathi lezi ndaba ngicela ukuthi ngoba nama homework accounting athi ngizobe ngubhala umsebenzi wesikole mhlawumbe uzokhuluma from 7:30 until 9 o'clock understand mengithi ngithatha incwadi zami
aqonqothe ekameleni la bengilala khona athi hayi sengacisha sengalala Yeah. lonto yangihlukumeza kakhulu. I remember there was a day lana uthisha wangena wathi ufuna bonke laba bangawubhalile umsebenzi bame ngenyawo emadeskini la bekhona wama sezulapho uthisha wangibamba wangiphula uthisha iplango le desk lapha le kwaphuma nje ipiece yangihlaba la ezandleni igazi lagconsela eshethini ngacela kuthisha ukuthi ngicela ukuthi koshintsha ishirt ngoba sengicosele nevest ngaphansi lemhlophe yabona so ngahamba ngaye ekhaya lapho ke ngathola umama uyawasha ngaphandle mengithola ukuthi hayi ngicela ukuzoshintsha ngiwashe nale shirt ngikwazi ukuthi ngibandishe la liyavuza negazi igazi lalibleeda kakhulu lapho ke wathi umama mangiphindele esikoleni nginje cabanga nginegazi ngathi mina ungavuma na umntwana wakho ukuthi aphindele nje ngabona ukuthi eshintsha nasebusoneni babova amehlo athi mangiphindele esikoleni ngeke ngize ngene nongena wakhiye egateini wathi ngingangeni ngaphindele esikoleni nginjalo ngikhala inyembezi ngathi Nkosi yami ngifaka ubunye ubhlungu la kube ngalilalela lelizwe elalikhuluma nami lengiwona ngaba akisima sikho kanje. There was a day lana angibizela khona abantu ukuthi bazoqeda ngami omunye weza ephethe locebelembe yabo locelemba unesibambe eside bafike bakokoda labantu bacela ukuthi ubani Thulani ngathi yimina kuneni igama lami elaka Thulani but angilisebenzisi sekulapho mengivula umnyango babuka lesithombe babuka mina bathi hayi akusiyena lo muntu esimfunayo babuka isithombe babuka mina bathi akusiyena lo muntu esimfunayo kulapho ke wangena uthe meqonqotha evula umnyango wathola ukuthi ngikhona endlini ubuso bakhe expression yakhe yashintsha because wesejabulile ngazwehleke ekhuluma nomunye umngane wakhe athi izinto manje sezizohamba kahle yonke into uthe mengena endlini wabona ukuthi angikhona kwenze njani icebo lakhe lihlulekile so kuhamba wabona ubaba ukuthi hayi mani isima sesisihle kahle ngcono ukuthi uhlala noma wakhe eGoli ngakhuphuka kanjalo ngo2005 ngahlala ke eGoli so ngahlala nogogo nomalume ngathi ukuzama ukufunda ngapha uyabona izinto zanje ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngaqhubeka ngoba ngasuka le ekhaya ngenza ugrade 11 yabona so kwakhona ke isimo sokuthi kusifisane nama financial constraint ugogo uyabona umuntu omdala kusebenza imoto nomalume uqhubela itaxi izinto ezikanjalo ubheke nayo uyifamily yakhe umakoti wakhe izinto ezikanjalo so ngazama ukuthi okay ngiyofuna amatoho bengimuntu nje ubephila ngamatoho uyabona izinto ezikanjalo so ngomusa kaNkulunkulu ngiyabonga ukuthi umusa kaNkulunkulu ungigcinile kwazi ukaba lesi sikhathi yabona ingekho enye into ngiyabonga ukuthi nje ngokwamukela uJesu kwayisiza kakhulu impilo yami ngabe kukhuluma nje ukuthiwa angisekho nasemhlabeni. Mfowethu that's a powerful build up siyabonga nje mfowethu kakhulu. I think esinye ke isizathu esikhulu esisenza ukuthi sigcine sihleli lapha kulezi zinto lapha namhlanje sikusathi kuyikhuluma le indlela wagcina uzama ukuthenga ngayo indlu njalo njalo mhlamba usilandise ngaleso story. Yeah ngiyabonga ukuthi kwakunomunye umfowethu engangazana naye ohlala igama lakhe uNathi wakamgaga so ubafu ufika lapha endlini it was nge26 yabo mayifika nge26 uthola ngihleli because balokho ngithandaza izinkosi mengithole noma muphi nje umsebenzi yabona because belose ngizamile ngisebenza endaweni eningi baba ngama piece job yabona so ngomusa kaNkulunkulu ngicela kuyi reverse ngathola icontract kwenye company bathi Aquazine yabona mengithola icontract kwiAquazine ngomusa kaNkulunkulu ngoba ngathandaza nje umthandaza athi inkosi nami sengifuna ukufanya nabanye abantu nami ngikwazi ukuyithengela isinko bangiqasha yabona so manje ke uSathane wangena kwaba nabantu abangidistracta bathi hayi sinomsebenzi la ngasekhaya ukuthi uzosebenza ecrash kanti nami vele
nothando labantwana nokufundisa abantwana ngezwi kaNkuluNkulu yabona nokuthi abantwana bakwazi ukungisherela izitori zabo ukuthi kwenzekala nemakhaya yabona these kulapho ke kanti ngagcina sengiyeke kanjalo mengiyeka kanjalo kanti umlungu wangibuza ukuthi hawuzuma uya remember la ubungitshela ukuthi uzoya khona mase ubhayiziseke ngoba ngifuna ukuthi lana ukukusayina permanent la kulomsebenzi yabo yangilahlekela kanjalo bese ngumuntu nje ubese phila ngamatorho izinto ezikanjalo so ngisalindile it was 2023 if I'm not mistaken nge 26 zaka February afike umfowethu lona athi hayi sizokubona sicabangile yabona ngithi okay ke athi hayi la ubhuti lona ufuna abantu abazosebenza yabona so athi hayi ngathi ayifaka igama lami ngoba vele ngiyawudinga umsebenzi athi hayi kodwa kukwama TV uzokwazi na ngathi hayi as long nje mokumsebenzi nami ngikwazi ukuthi ngingenisise ngoba yabona nala endlini akusebenza umuntu yabona so ngajabula athi hayi angifake kanjalo siqhubeke isikhathi ngisebenzeke yabona imali engiyitholayo ngilahlela ngikhokha netithe nasesontweni ngithi nje inkosi ngiyakuthemba wabona izinto ezikanjalo angikhohlwa futhi nokuxhuma nobaba ngimcheck ukuthi baba unjani ekhaya athi hayi sihleli kahle siyajabula nathi siyakhumbula uzozubuye nini la ekhaya ngithi hayi baba ngiyazi ukuthi umama akangifuni ukuthi ngizohlala ekhaya yabona izinto ezikanjalo ngathi nje solokho esixhumane ngefoni izinto ezikanjalo yabona wabona so ngithi hayi how about ukuthi mina ngiye kamkhulu yabona athi umkhulu ngisazokhuluma nomkhulu yabona izinto ezenjalo lagcina niphelele kanjalo ukuthi ubaba uzokhuluma nomkhulu hayi so besiqhubeka isikhathi kwaba nombono yabona kamtshela baba ngibona embonweni uyagula yabona so athi baba hayi mina ngiright ngithi baba yini ayike inkinga ekuhluphayo ukukhathazayo or into esemzimbeni ukuze ubone udokotela ukuze izinto ezibe right athi hayi ubaba ngiright izinto ezikanjalo hayi qhubeka isikhathi athi yazini ngihlushwa amathansela yabona ngithi baba let me pray for you understand ngithi bamba la lo la kubhlungu khona mebamba la ubaba la kubhlungu khona ngisakhuluma naye azwe ipain idisappear athi ubaba ngimenzeni ngithi no man angimenzanga lutho amandla kaNkuluNkulu bonisa amandla kaNkuluNkulu athi awuzange uthandaze uthi baba egameni lika Jesu all of the sudden ipain ya disappear yini lo isebenzisayo or uthwele na ngithi cha ithini ngikutshele baba mina njengendodana yakho ubuyazi ukuthi bengikhonza uNkulunkulu movula nase wardrobe lami la uthola izinto zikaNkulunkulu so uNkulunkulu ngibosise ngesipho so se healing understand wajabula ubaba wathi ayisengikhulisele ngiyabonga so hambe isikhathi lokho ngitshela ukuthi hayi since wangikhulekela ngiba right nasemzimbeni nalamaphupha bengihlupha amabi ngi right ngukhatha nje story short ubaba ajabula hambe isikhathi baba ngifonela athi ayindodana ngiphathekile yabona kunento engayizwa kahle la emzimbeni ngithi hayini baba ne athi hayi bathi ba check odokotela babona lutho yabona hayi ngithi mengithandaza ithi baba ngibona idliso kwi system yakho athi idliso athi ulithatha phi idliso so thesi kulapho ke hayi athi okay indodana ngithi ngifuna ukukusiza ke baba yabona so hayi ngikhulume nomama ongizalayo ngithi hayi asimsize ubaba yabona so kwaba khona imithi esimthengela yona umama kwakhona la ehlanganisa khona izinto ukuthi akwazi ukuthola yabona samsiza kubaba yabona so ubaba ayiqhubeka udaba hayi ubaba lokhetha hayi usekwazi nokudla because phembelini benganguyeni nokudla yabona hamba isikhathi athi nasemsebenzini la ka Toyota la esebenza khona akasayi ngoba uyagula uNtekenteke yabona so inhliziyo yami bebhlungu yabona so mebahluku ngithi inkosi ngicela ukuthi nje ubaba umsindisa yabona so ngifast each and every day ngikhuleka up until
it was his last day emsebenzini wamtshela umfowabo ukuthi no aka resign ukuze kube khona imali azoyithola yabona. Okay. So ngathola ke imali evela ka Toyota, it was 100,064 years. Imali it's 100,000 years if I'm not mistaken, and 64 rand yabona. Okay. So mengithola leyo mali ngathi okay ke into yokuqala esemqondweni nami kuba la ngihlala khona it's a family house yabona izinto kanjalo yabona. So akusiyindlu enkulu yabona. So umama uhlala ngale mina ngihlala ngapha yabona. Yeah. So leli room engihlala kulona bebe nokurentisa kube khona amasentana ukuthi akwazi ukuthi kube khona into yasesiswini ekutholakalayo manje akusekho umuntu sekuhlala mina yabona izinto kanjalo. So ngafika it was December 2024 after ubaba esedlulile emhlabeni sesimbekile yabona. So ngathola imali engango 7,000 before izoba siyonke le mali. Okay. Thethe kulapho ke ngakwazi ukuthi ngithenge something ngathi mama nawe imali engitholile nathi sikwazi ukuthi sijabule sifane nabanye abantu. Hayi wajabula umama yabona. So iprocess engisengilindile wathi nge5 zaka February hayi ngibone ngilokho ngimfonela lo sisi hayi khamba kanjani ngendaba imali zakababa emsebenzini nathi hayi khululeka sizoyifaka noma inini yabona sithi hayi nangempela bayifake nge5 zaka February ngibona iSMS notification efonini yabona it angithi ngiyayicheck ngithi hayi mhlambe hayi ngithi hayi 157 ngithi hayi thini ngikhipha 1,000 nangempela kuphuma 1,000 ebank time bona ayidli le mali ilokhu imenjalo ngithi hayi ngimfonela usisi ngithi ngiyabonga kakhulu ingenile le mali NBC yabona. Hayi mesiqhubeka isikhathi the only thing in my mind ukuthi masibe nekhaya yabona ngithole indlu yabona kuze nami noma thiwa ngiyathatha unkosikazi kube khona la engizombonisa khona nomama kube khona indlu indawo azoyikhomba azathi hayi mntwana nami nayo indawo yakho usunayo yabona. That's right. Yes because naye ubelokho eba nesifiso sithi ngiyafisa ukuthi nje uthola unkosikazi ube nekhaya nathi nami engizokwazi ukukhomba kunako kamntanami yabona sithi kanjalo ngoyisifiso sami esikhulu le ukuthi nomama ajabule. Hayi the siqhubeka isikhathi nge13 bangibiza emsebenzini bangifonela bathi no sicela uze emsebenzini nangempela hayi ngisasebenza under inkampani bathi SI Group. Okay. Yes itela ngama logistic so itela ngama truck kuya offloadwa or istock esincane zonke lezi zinto amapampers ama Johnson Future Life izinto ezikanjalo yes. So yeah makufika lapho ke it was nge14 Friday yabona ngizwa ngishaya uvalo yabona bangifonela bathi no so ngene long meet namhlanje yabona ngizwa ngafuni ke long meet but ngenxa ukuthi umsebenzi yabona ngithi ahlamba banganginike elinye iside kodwa long meet cha yabona sesikulapho hayi ngiye emsebenzini mengiye emsebenzini hayi ngingene emsebenzini hayi ngiye emsebenzini hayi ngifike bangibingelelwa abafowethu understand hayi while busy sasebenza hayi umfowethu lo unathi angibiza athi ayizuma kunobaba oqeda kufika khona manje ngithi ubani lo baba ufunani athi abuza ukuthi awunayo na i-airtime yabona. So ngayizolo ngithenge ama-airtime awu4 ama-29 so ngasebenzisa u3 yabona ngashiya eyodwa ngathi in case ngoba umama ubezizwa engekho right mina ngiyaxhumana naye athi mama usunjani manje athi since ungithengele la maphilisi ongithengisele wona eClicks sengizwa ngiba ngconywana yabona plus ngiyabonga ukuthi uyangikhulekela nokungikhulekela izinto ezikanjalo ngithi okay fine ke ngizolokho ngikufonela ngizwe ukuthi udlile na usunjani manje izinto ezikanjalo. So thesekulapho ke athi hayi ubhuti lo ucela ukuthi ngimsize ngithi ngimsize ngani athi anginayo na i10 rand nike ubaba akwazi ukuthenga i-airtime ngithi cha i10 rand anginayo yabona ngithi okay nayo athi hayi isimo sakhe sibhlungu ngoba uthi ugulelwa umntwana yabona ngithi okay fine ngoba indaba okugulelwa iba sensitive kumina yabona. So ngithi hayi baba now i-airtime ye29 no Vodacom athi hayi now usebenzisa uVodacom ngimnika phone mefona ayafona aqeda abafonela ekhaya ngithi hayi baba banjani ekhaya athi hayi umntwana bamphuzise something ukuthi abe right izinto ezikanjalo. Sesikulapho ke ngithi okay baba siyabonga athi hayi intodana okuzuhlalela wanomusa kangaka ngithi hayi cha uyabona mawuthi into ngeindaba zokugulelwa
ngiba sensitive that's why ngoba umntwana uyisibusiso sivela kuJehova izinto sikanjani so athi hayi ubaba okay fine hayi silokho esihlala nobaba ngibonise zonke izinto athi hayi drive all over endaweni zonke athi baba hawu umuhle bomsebenzi ngathi ubaba ubani igama ngoba uyafana nomalume wami umalume Richard athi hayi yena uSamsoni Tomak Menkobe wena yena uvele event okay hayi ubaba ngathi hayi okay baba siyabonga athi hayi baba njengoba usungisizile indodana ngiyabonga kakhulu mina ngizokubuyisela le mali ngizoyitransfer into your account athi ayikhululeka baba bengukusiza nje ukuthi usizakala yabona so ayisixoxe nalo baba ngithi baba hawu ngicela ukubuza abantu akukho umuntu omaziyo around la uhlala ngakhona one driver's license yabona athi hayi kunomuntu esimazi ngoba usungisizile ngale mali ithi simfonele umfowethu yabona osebenza eAlbertine ana ngempela simfonela hayi ngempela hayi aphuthuma ubaba amfonele umfowethu athi hayi ngizoba nini nemali ngathi hayi ngizokhuluma nabantu abadala ukuze kubona bangisize ngendaba yemali ukuthi athi hayi imali yokuqala kuzoba 1.5 ngithi hayi ngizohlala phansi nabantu abadala ngibacela labona izinto ezikanjalo ngingamtshela ukuthi phela kunemali ekhona yabona yes athi sikulapho kwathi ubaba okay fine ke uzothi usukhulumele nobaba umama nabomalume bese uza kumina ke ana ngempela angenzele ilenas yabona so ngaya khona lapho it was if I'm not mistaken nge17 February yabona so alokhe phone ubaba hayi kuhamba kanjani angimtshela yabona so nge18 ngikhulume nobaba ngithi hayi baba nangu umngani uthi angimbuzele kuwena ngoba ngiyabona usungenzela umsebenzi ukuthi ngithole ilenas ngoba lesisifisa sami esikhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngidrive ngoba emakhampanani amaningi bangibuza ukuthi nayo na ilicense okay sesikulapho ke hayi ngempela hayi nge18 ntambama ngimtshela ukuthi hayi ngicela ukubuza uthi umngani wami ucela ukubuza akukho la owazi umuntu othengisa indlu yabona so ubaba athi hayi okay ngizokuzwela ngizokubuzela ebantwini abaningi la ngihlala ngakhona ezonke izizwe yabona so qhubeka ilanga on 18 ebusuku angifonela ubaba athi indodana ukuphathela indaba ezimnandi ithi iziphi zona izindaba ezimnandi athi hayi kunomama wedise othi uthengisa indlu la ngapha eSpring eThokoza yabona ngithi okay baba hawu siyabonga ngendaba ezimnandi sesikulapho ke athi baba okay fine ke ngizoloke ngathi baba okay ngicela ungicelela ama number kuze kusikwazi ukuxhumana athi hayi mina ngizoba umxhumanisi wenu kuze kube sekufikele emaphethelweni yabona ngenxa ukuthi umuntu omdala ngiyamtrusta ngiyamethemba ukuthi ubaba ohloniphekile yabona sesikulapho ke ngathi hayi okay ngizomela wena hayi nangempela wasenda ama number hayi ngithi hawu baba iyona le ndlu lena athi ayina yes iyona indlu le yabona ngibona indlu ngithi hawu okay ke ngithi hayi ngicela ukuthi ungisendele nengaphakathi le ndlu yabona athi hayi na kanjani uzolokho esixhumana nalo mama lona na afike nobaba azongilanda ngemoto yabona izinto kanjalo kuze yonke into ihambe ngendlela eright athi uzohlanganisa nami nomndeni wami izinto kanjalo so excuse me so ubaba angifonela athi no ucela ukuthi it was around ngabo 11:30 athi hayi usebese housing ngithi okay housing okay ngaloso sikhathi mina ngibe ngisesantini yabona bengisesantini athi uba se housing ucela ukuthi ngingilo ngimsize ngithi ngikusize ngani baba athi hayi ngoba usese housing ufuna ukuthi yonke into ibe segameni lami yabona bazokwenza ipaperwork ngithi okay fine how phela the way bongixoxela ngakhona ukuthi okay fine uza la ekhaya kukhulunywe kuhlale phansi bese sihamba sonke sokwenza ipaperwork usohamba kuqala athi hayi kuyaphuthuma ndodana ngicela ukuthi nje ungisendele iID yakho ukuze ngikwazi ukwenza yonke into yabona so ngimhloniphe ngithi hayi ngoba ubaba omdala ngimshuthele ngefoni ilona ngimsendele ngivaya WhatsApp abonge kakhulu athi hayi la housing yonke into ezodingakala manje imali engange 5,000 yabona ngithi 5,000 eyani of course I don't anginayo imali engako engizokunikeza yona yabona so i500 ingaba right na ukuze yonke into ibe segameni nami athi cha hayi i500 ahleke lo baba yabona athi i500 incane kakhulu ngeke kwazi ukuphusha umsebenzi yabona
athi hayi at least 1.5 ngaba right yabona. So ngiyisend 1.5 yabona. So athi hayi izodinga ukuthi ungigcwalise nalobhuti lo owenza amaphepha at least na athola ucode drink. Ngathi okay fine ngizokunikeza ke i2000 i-right na. Athi okay fine izoba right kakhulu yabona. Kodwa yena ubekhalela ukuthi ngaba i5000 ngithi phela uyazi ukuthi la sebenza sikhona asiholi sometimes siyahola kwesisikhathi singaholi. I understand ngithi phela angiphethwe nama anginayo imali engango 5000. Uyazi ukuthi ngizoconsult abazali ukuthi ngikwazi ukuthi nangempela ngimsendele i2000 ingene inangempela ayibona athi hayi nayi singenile. Ngathi okay fine amaphepha wona nizongibona nini athi by 4:00 sizokubona. Athi kulapho ke ngiqhubeka nokusebenza ngiqhubeka ngizwe ngishaya uvalo man yabona uvalo lwakho lwangapheli. Ngithi hayi ngithandaza inkosi olwani loluvalo kuthuleke olwani loluvalo kuthuleke. Thesu kulapho ke hayi afika isikhathi sokuthi sishayise ngiye ekhaya. Ngimlinde ngithi ngiyamfonela hayi ubaba ngisamthula yabona izinto kanjalo. Hayi athi hayi untotana basoke bangitransfera ephulukwane umsebenzi bathi ngiyothula istock khona bona. So by 4:00 ngizobe sengilapha eAlexander ngizobeka itruck emsebenzini then bese ngiba lapho ngo4 understand kuwena nogogo lo sikuze sikwazi ukubonana. Ngithi okay fine ngiyabonga ke hayi ngabe ngibonge kakhulu. 4:00 washaya Dulu ba uSamson ukuphi akekho understand. Ngizama ukumfonela kasatholakala. Kuthi late ngabo ma 12 ebusuku. Athi ndodana usungeza. Asambe sobona indlu. Ngipakele lapha ngase 8 wosa ngizokuthatha ngemoto. Ngithi baba ngokukhulu nje ngenhlonipho. Ngeke ngikwazi ukuphuma ngalesi sikhathi yabona izinto kanjalo. Ngenhlonipho and ngiyamhlonipha ugogo noma ngasekho indlu kagogo le ngihlala kuyo yabona. Ngeke ngiphume ngizezela umntarara yabona ngiyalihlonipha leli khaya ngihlonipha futhi nomama engale ehlala ngale ngaphambili yabona. So ngiyahlonipha abantu abadala ngiyabazisa kakhulu ngathi ngeke ngiphume nje ebusuku ngiphume ngithi hayi ngiyobona indlu. Why ungenzi ilanga la kusasa after mina sengiqeda ukuphuma esontweni. Athi hayi sizozama ukuthi silenze yabona. So ngimlindele ngesonto baba Tololo yabona. So hayi lo baba lo athi angifonele Monday emini ngathi uyaxolisa kakhulu umsebenzi umatasatasa yabona nje kanjalo. Ngithi okay baba ke ungicela ukuthi uze namaphepha yabona. Athi hayi amaphepha uzowaphatha understand. Hayi fika sihambe isikhathi lokho engifonela athi indodana khululeka nje ungawari uma ummodise so waletha amaphepha size sibone nala uhlala khona sihambe sonke nefamily yakho nginithathe ngemoto nginginise la sihlala khona bona. Athi uzulapho hayi lokho ngimbekezela lo baba lo yonke into ubufakazi bukhona la efonini ukuthi nge19 ngamsendela imali engango 2000 into his account. Okay. Yeah. Athi ukulapho ke hayi bangithumele futhi la bengisebenzela eWoolworths bathi ngiyosebenzela eWoolworths eSandton. It was on Wednesday yabona. So angifonele during the day. It was around ngabo 11:30 yabona. Athi no umamodisi uyacela abantu yabona. Ngithi ucelani umamodisi? Athi ngoba nabantu bayafika bayifuna nendlu yabona. Abantu abawu5 sebebonke yabona. So bayifuna lendlu ukuthi ibe ngakubona abantu. Noma at least noma ungakhipha u10,000 or 20,000 yabona. So ngokudina na ucasa ukuthi bangase usengibonisile endlini ngithi vele ngicasungivizwa ngifikele ukucasuka emoyeni wami. Ngithi ayazini ngoba phela imali ikhona yabona. So belokho ngisebenza ngalungisa nala ngihlala khona ngoba bekuvuza kunetha yabona sithi kanjalo. Ngathi inhlanhla iqala ekhaya ngathi iqala la uqala khona inhlanhla yabona. So into engahluleka ukuyenza ukuthi nje kwasekushoda iflow ngoba kwakunempahla eziningi yabona. Yes ngabona ukuthi mangiyikhipha ngaphandle ngoba izulu iwed be on and off kwesikhathi inetha yabona. So ngakwazi ukuthi ngifaka amazenga yabona. Kwashoda iminyango yabona ngathi iminyango uzolokhe ngithenga izinto ngoba angifuni ukuthenga izinto ngiyibeke ngaphandle yabona izinto ezikanjalo ngifuna ukuthi kwenze yonke into iphelele yabona. So my main focus ukuthi ngithole le ndlu then ngikwazi ukuthi ngibasize nasekhaya yabona. So thesekulapho ngamsendela imali engango 47,000
Usendelene lo baba? Yes, it was ngay 26 isikhathi kwaku 12 emini. Umsendele ukuthi yani ke? Yena ubethi imali yendlu including nale mali. Okay. Yeah, ngoba uthe indlu 50,000. Yes. Hayi ngimsendele lo baba, ngizwe futhi libuya lo valo ngamandla, lungishaya lo valo. Lungishaya ngamandla amakhulu manje lo valo. Ngizwa ngifikele ukukhala, ngithi inkosi yami olwani lo valo, kunecala engilenzile, kanti liyakhoma ukuthi there's something wrong ngalo baba. Yabona. Thesikho lapho ke, hayi ngimtshela ukuthi angishaya uvalo, athi hayi ndodana khululeka, uvalo phela makuzokwenzeka into enhle noma uzobhala iexam umntwana noma ehlele edeskini ushaya uvalo ngoba usuke elindela ama enzela ukuthi abhale ukuze ama result abone ama decision ngoba uvalo lusokukhomba ukuthuka ukuthi yonke into ihamba kahle. Ngithi baba hayi ukhona uvalo but lolo luka so hayi man because there's something that's not engangisihlali kahle emoyeni, yabona. So athaya angangitshelelwa bebe nezitori, ngithi okay fine ke baba sengikunikezile imali, ngicela ukuthi silungise ukuthi manje ngifuna ukubona indlu ukuze sibone ukuqhubeka ukuthi kuhamba kanjani, yabona. Athi usuku lapho kathi okay fine khululeka ndodana yonke into. Hayi lo baba lona ngimnikeza imali but ingabe nokuthula emoyeni wami, ngabe nokuthula, yabo. Ukuphazamisa nje kancane wayelokhu iqhubeka. Yes. Lendlu ithengayo uyile nawo wayoyibona ngale kweyithombe, ukuya nje wena ufika wangena phakathi wayibona wabuka ngaphandle wabuka ngaphakathi njalo. Cha angifuni nje ukukhuluma iphutha, ubaba ubelokho engitshela izitori, yabona. Athi angithi uyakhumbula ukuthi ngike ngakubeka ukuthi uzoletha amaphepha, wangawaletha wathi uzokuhlanganisa konke sokwenza ilanga libe yiSunday sambe sobona indlu ngoba sengibhadalile, yabona. Understand, usetshele nama city forum lapho ukuthi indlu yakho na mayibeqapha ukuthi kungakho ongenayo, yabona, ngoba mina sengibhadalile ucash. Thesikho lapho ke ngathi okay baba ke ngicela ukuthi indlu ngoba sengunikezile imali sengibhadalile yonke into isikhona phambi kwakho, yabona. Ngicela nje ukuthi wenze izinto eziright. Hayi alo ngitshela ukuthi ke fine, hayi nginikeza isikhathi, yabona. So ngamnikeza isikhathi lo baba. Hayi ayiza ngezitori athi hayi umama sekashonelwe umyeni wakhe, mele ukuthi ngimnikeze 10 days abona akwazi ukuyiprocess. Angamnikeza u10 days, yabona. So ngatshela abomalume ukuthi hayi malume nalo udaba oluka so bengithenge indlu samoya, yabona. Ngiyaxolisa ukuthi ngingantsheli kodwa nangu lo baba engimhloniphayo ngithengele indlu, so manje akasafuna ukubuyisa imali yami, yabona. Hayi simqale sithi hayi sicela imali ukuthi manje ngoba indlu akukho indlu esibonayo, ayibazi bamtshela umalume ukuthi sizoza la uhlala khona. Athi hayi mina ngumuntu omdala ngeke zingemropha umsholozi, umntwana oright, ngiyabona ukuthi umntwana olungile, yabona izinto ezikanjalo, mina ngisaba uNkulunkulu, yabona izinto kanjalo. Athi hayi ngeke ngizemropha umntwana, ufike ngendlela eright, wangiapproacha ngendlela eright, wabuza ukuthi ufuna indlu, yabona. So kwaze kwawela kumatch lokho esicela imali, ikhona zonke izinto la lo sicela imali. Athi hayi imali sisebenzisekile, yabona. Thesikho lapho kumele ukukhamba wathi hayi ugogo lona sekaphethwe icancer, yabo. Uyagula bazomisa ePitori kwiMerital Hospital, yabona. Wathi nje sicela ukuthi sibanikeze cause umntwana udimakatho akazi ukuthi imali ugogo uyithukusephi, yabona, uyibekephi, yabona. Ngimnikeza isikhathi futhi, yabona, lokho sihambe isikhathi. Athi hayi ngokuphela kwaMarch sizoyithola imali, yabona. Salinda kwaze ugamanxele uApril. Wathi ngey16 za April imali sizoyithola yonke ngoba imali sisebenzisekile. Imali isiyonke olobaba ayithathile imali ngo58,000, yabona. Ngoba ngalokho ngimnikeza isikhathi, that was a day lana wathi ngey27 zaka April sizoyithola yonke imali futhi bazoyisinika neinterest, yabona. Ngoba manje siningi lesikhathi lokho postpone izinto. Okay sambekezelele zafika i26 samfonela ngazo, baba okay
njengamagama enkehlo wathi hayi khululeka yonke into eyimi ngomumo imali ikhona yabona samnikeza isikhathi zashaya i27 baba okay ke imali athi hayi alokhu abeka lokhu nalokhu athi ngicela simnike kancane simnike i6 zaka May yabona ngoba umuntu obhiza akasithola isikhathi uzolenza ilanga ukuthi sihlangane epolice station or anywhere or kuma public places ukuze akwazi ukusinikeza imali yabona hayi zishaya i6 zaka May hayi simlinde Alex Molly wathi ngabo ma4 uzobe selapha yabona hayi simlinde ngo4 luphinde lungishaya lo valo yabona thezu lapho ke kwaze kwashaya o7 simlindile kwavalwa imall ubaba athi hayi usazama ukudeposita imali ufuna ukuyifaka ebank sathi it can't be ngeke ukwazi ukudeposit imali enkulu kangaka kwi-ATM wabona kumele ukuthi uze nebag uzosinikeza lana khululeka akekho umuntu ozosenza letho the moment usinikeza imali wathi uyasaba ukuza nemali and what if photos bamkhombe ngesibhamu sathi wena gibela itaxi uze nemoto yakho la sizo akekho umuntu ozosenza lutho yabona sesulapho ke sagcina sibona ukuthi hayi ngcono silolu daba sinikezele emaphoyiseni ngoba abafowethu basebekwatile nabantu engisebenza nabathi lo baba lo lento ayenza iwrong umuntu omdala why from the start mebona ukuthi lento ayikho akubuyisela imali yakho uzame kwezinye indawo yabona sesulapho ke sambambisa waboshwa I think it was ngavula icase nge8 yeah it was nge8 zaka May bambamba nge13 bamvalela so wakhuluma emaphoyiseni mathi imali uzoyiletha yabona so bangitshela ukuthi mina naye angisakhulumi nokuthi umthetho uzokwazi ukukhuluma nalo baba wabona so ngababekezelela umthetho jikijiki ngabona sekaphumile bamnikeza ibail without ukuthi amaphoyisa angitshela ukuthi amnikeze ibail ngathula thesu lapho ke ngaqhubeka bathi hayi bangisendela imessage konke khona la efonini thesu lapho bathi ilona my first day ukuthi so appear ecourt izoba nge3 zaka July yabona saya ecourt wathembisa inkosi ukuthi okay fine uzoyikhokha yonke le mali yabona thesu lapho ke ngathi mina okay ngalokho ngimbona nge23 zaka July ngathi mbaba ne ngicela ukuthi ukhokhe imali yami wathi nje nge4 zaka August uzolibuyisa yonke imali even isibuye neinterest yabona so lokho ngalokho ngimbekezelele bengilokho ngilo up until ngilahlekelwa umsebenzi lo wase SI Group okay ngoJuly yabona ngoba basebebona abafethu ukuthi thina siphelelanga kumele ukuthi kuqhamuka komunye umuntu another side ezolekelela ngoba yabona siyashort ngathi hayi mina abafethu ngiyacela ukuthi ninginikeze isikhathi ngoba yabona mina senifake ecathulweni zami imali enkulu le 58000 bathe siya understand ngempela ngaze ngamtshela nemanager ngathi ngicela ukuthi nje ningibekezelele yabona ngisalungisa lo daba up until ngalahlekelwa umsebenzi yabona so ngalandela lolu daba lokho ethembisa lo baba ukuthi hayi uzoyikhokha imali wayithembisa nengalo yomthetho yabona so kwaze kwafika egcineni nge26 kufika ama trial ukuthi bayambopha understand so wangithembisa ukuthi uzoyikhokha imali usuku nje lokugcina sengiphethe wangibiza wathi imali ayiphethe u15000 ngambuka emehlweni ngathi lo baba na chathi mina ngingane udlawo wanasena ungadlala ngabonke abantu thesu lapho ke akanti akaphethe imali ukhohlisa ingalo yomthetho mina igama engalibuzayo ukuthi why ukuthi ingalo yomthetho ekwazile ukufreeze ama account akhe ingakwa imbona ukuthi umuntu onjani sebam understand namaphoyisa ukuthi lokho okuncane ngaba noma u10000 by transfer into my account angiphendulekanga kulo mbuzo kuze kube namhlanje ngaya nase police station after it was nge28 zaka January bangibize police station yabona umseshi ngakhuluma naye wabona ngathi awuphatheka kahle ngathi mama angiphathekanga kahle since ngoDecember
into ethi ukudla phambi kwami angiyiboni, ngiphila ngophuza amanzi, understand? So ngidla by chances, understand? So ngathi mama kubhlungu kumina, yabona singena kuJanuary, yabona abanye bathenga izinto ezinhle bese ngiplanele le mali ukuthi okay fine, noma imeyibuya ngakho i-double story la ngihlala khona, nomama ngimthengela something, ngithi mama nakho okuncane, belokho ngilindile angitholanga mali, ingalomthetho ayibenzanga ubulungisa on my side, bambophile mina ngisele nani, yabona? So le mali bengiplan ukuthi ngizokwenza izinto ezinhle ngayo, ngiqhubeke ngenze le license ukuze mengenza i-license ngithole nomsebenzi oright ukuze ngikwazi nami ukuyiphilisa, ngikwazi ukusupport umama, ngikwazi ukusupporta nabo dadewethu, yabona? So ingishiye ngiluze umsebenzi, ngaluza imali, yangishiya ngilemele, yabona? And lokubhlungu, that's why in deciding ngathi ngizocela ubaba ukuthi angisize ukuthi mephuma lo mlisa lo ejele obebemqala ngoba bamnikeza isigwebo sakhe 5 years, yabona? Ngayitshela futhi nenkantolo ukuthi makuthola ama-items ukuze bathengise ukuze ngirecover imali yami, abakwazanga ubuyela mi back uthi okay fine sithola lokhu nalokhu umsolwa uSamson Mengobe Thomak na izinto esitholayo esegameni lakhe siyasithengisa Mr Zuma ukuthi ukwazi ukuthola ingxenye yemali yakho, yabona? Noma kube ngathola 45,000 le enye noma ngasayitholanga bengizoculiseka, kodwa akakhiphanga even ne1 rand. Ngabona ukuthi kubhlungu kumina ngilahlekele, ngimxolele futhi, yabona? Ngabona ukuthi umuntu akashintshi except ushintshwa uNkulunkulu kuphela ezenzweni zakhe. Ngathi sengitholile okuningi ukuthi waqola omunye umama, it was 180,000 wamqola, omunye wamqola 80,000, umuntu nje omoqola abantu. Ngathi hayi lento lena angifuni nokuthi bamkhulula ejele lokho yaqhubeka lokho eyenza, ngifuna ukumdalula ngimveze lokho ukuthola after senikhokhelene le mali. Yes. Ngingakubuza umbuzo eqaleni ukuthi le mali le okanye le indlu, indlu uyithenge ngokuyibona ethombeni, nawe uyithenga ukuthi hayi oyifikela wena? Yes, mengiphendula nje umbuzo wakho, ngayithenga ngiyibona ethombeni. Yes. Okay, ngifuna nokubuza ukuthi mhlambe yini ayikwenza ukuthi umthembe ngaleyo ndlela lo baba ukuthi ungathenga into oyibona esithombeni ungayifikelanga wena kuyona? Muhle umbuzo wakho. Yabona ukuthi ngimthembe lo baba, number 1 ube ubaba ohloniphekile, ube ubaba omuntu omdala, yabona? Ngenxa ukuthi mina ngikhule ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa, kube nje kwakumuntu osemusha, umfana osemusha, ngangengimthembe nokumthemba, ngangibona futhi ukuthi cha ngeke alenze iphutha, kanti haye angibuzange langeni, kanti ubaba omkhulu ukuthi yabona? So yes, yabona? So manje ngathi hayi ukuthemba umuntu hayi unless umuntu oshumayela izwi kaNkulunkulu, ngothemba yena except umuntu oshumayela izwi kaNkulunkulu, yabona? Okay, lo baba uthi njengamanje usejele? Usejele, yes, eSun City. UseSun City? Yes. Icala aboshelwa nokwaba yileli noma akhona namanye aboshelwa ngasehlangana wonke? Awu2 amacala, elokushaya nelokukhwabanisa. Ushaba? Ngathi wayishaya unkosikazi wakhe. Oh. Yes. I-police station ayikusiza yiphi leyo ujabulanga ngayo indlela ayikusiza ngayo? I-police station yase15 khona eAlexander. Alexander, yes. Yibo laba bengenze kahle izinto. Yes. Okay. Yes. Ngiyaxolisa ungene emlonyeni because yabona kube bemazi umuntu bakwazi ukufreeza i-account yakhe. Babemela ukuthi batshela abantu basebank ukuthi umholo ongenayo maba transfer kumina. Yes, ngangifuna lokhu ukuthi kwenzeke kanjalo ngoba waze I think it was around between September le wakhokhela ummeli, yabona? Inkantolo yambuza ukuthi why ukuthi ube nesikhathi nemali ukukhokhela ummeli
i-victim wayengayikhokheli yona imali yakhe wathula. Understand wathi by November nge-26 uzothola ibonus emsebenzini uzoyikhokha seyiyonke imali. Uyabona? Uveza ukuthi ekuqaleni waqale wakhokha u2000. Yes, 2000. Mawukhokha u2000 ekuthembisa ukuthi uzoqala iprocess. Yes. Wagcina ukhokhile u2000. Ngakhoka. Kwakuthatha isikhathi singakanani ukuthi uphinde ukwazi ukukhokha enye imali futhi? It's kusuka from nge-19 kuya nge-26. Ngifuna ke into engizama ukukisa kuyona ukuthi since waba nakho ukusola after keep u2000 yini le yasikwenza futhi ukuthi uthembe to a point ukuthi ukeep imali enkulu ke kuno 2000. Baba yabona I think lo muntu uyesebenzisa imithi. Yes. Uyesebenzisa imithi and futhi ngiyalivuma icala lami ukuthi kona ndoba isikhona imali amandla ukukhuleka esehlile. Wabona? And futhi into eyangenzisa amandla ukukhuleka ngilimele ngisanda kulahlekelwa ubaba. Yabona? Ezinye izinto kube bengikhuleka uNkulunkulu bezongikhombisa ukuze ngibuka ngisheshe ukwazi kumbona. Yeah. Yes. If family yakho futhi umuntu owawazi yena ungazi lutho ngaye mayilana nefamily yakho nanomuzi wakhe nje ukuthi uhlala phi ongamazi. Yeah, kona lo ngiyayiblame kona ukuthi ngashayisa kakhulu. Iphutha ngilaba kimi kakhulu ukuthi ngithembe estrange. Yabona ngoba esikhathi samanje siphila ezweni elibi yabona because into yangenza ukuthi ngimthembe kwakunento elokhu ngidonsa ukuthi mangibe very close naye even noma abangani bami laba engangisebenza nabo o colleagues bami bathi uhlukana nalo baba lo baba uyiscam. Understand? Kodwa lokho ngimthembe njalo kube khona into engidonsayo ukuthi mangisondelele naye yabona ngathi hayi lo muntu ngempela usebenzisa imithi kunezinto ayisebenzisayo. Yabona ngoba yabona ukuqola bamthanda nasemsebenzini la esebenza khona ngizwile nje ngaye ukuthi abamthanda noma ekhwabanisa kuthiwa lo hayi ngempela ucela imali left and right and center ebantwini cela ama 20 rand yabona kuze akwazi ukuqola abanye abantu. Mhlawumbe mangabuza into ethi kukhona konke sekwenzakalile mhlambe yini ongathi uyayifisa indlela okungenzeka ngayo ukuze kwazi ukuthi lesimo mhlambe sifinyelela khona ekuthenini ukuthi kulungiseka khona mhlambe yini oyifisa ufisa nokuthi kungenzeka kanjani? Yeah. Mina isifiso ebengisifisa ukuthi ingalo se-South Africa yomthetho yenza ubulungiswa esayidini lami ohlangothini lami ukuthi noma eboshiwe ngiya-understand ukuthi uboshiwe. Yes. Kodwa nami bakhona isinxephezelo engibe ngisitholayo ngoba umuntu awumbulali ngommese nangesikhali kuphela. Yes. Kodwa umuntu wasimbulele spiritual wamlimaza emotional umlimele umuntu ulimele uhamba estradini like a walking dead corpse. Yabona nami ngibona ukuthi lo baba ungilimaza kakhulu ungishaya ngodumo lwengozi engeqwantwala. Yabona ungishayile ungilimele ngaphakathi. Ukhona umuntu osibukela lapha ekhaya ongathola ukuthi naye kukhona into kanjalo ethi mayimzingele. Na uzithola ithemba umuntu maybe mhlamba adayiselana imoto ngabe umuzi ngabe yini ngabe isite whatever. Mhlambe umuntu ongamsiza lapha ekhaya ukuze naye angayithola ivictim. Iziphi lezi zinto ofisa sengathi ngabe wayinaka ekuqaleni ezinye zazo ukuthi mhlambe sayingama signs kodwa wangazinaka. Sengisho lokho ukuthi mhlambe ama signs escammer ukuthi umuntu angagcine sewela kuwo lo mgodi lo otholithwa nawawela kuona. Muhle umbuzo wakho. Yabona ama signs escammer ngiwabonile kodwa mina ngawashaya indiva. Yeah. Ngawabona ukuthi umuntu akufonele njalo number 1 ukuthi alokho ekufakile ipressure ngaso sonke isikhathi. So mombuza ngezinye izinto eziqondene nalento esuke kuthengisela yona
angakutsheli direct kodwa lokho ekutshela ukuthi woza ukhululeke woza ngoba ubelokho engitshela ngale ndaba yendlu izinto ezikanjalo yabona so ngagcina nami ngihehekile yabona yes ngabona ukuthi hayi yabona umuntu ekutshela ngale ndaba uthi muhle lo muzi futhi ngakwazi ukulungisa izinto ezikanjalo engibonisa ubuhle ngithi asikakawuboni nokubona lo muzi ngicela ukuthi ngiyobona ke elokho engihehe ukuthi hayi endaweni ku safety nawe yabona nje kunjani ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuextenda ngikwazi ukuthi ngibe nama room ngaphandle wabenzenjalo yabona so njengoba ngiphendula umbuzo wakho I reflect number 1 ukuthi lo muntu bengifonela each and every day kungakukhona lodwa usuku la engangifoneli khona yabona nganakusisa ukuthi ama reflect belokhe ngwaziba kodwa kukhona into engitshela ngaphakathi ngakho ukuthi hayi there's something ayikho konke shamanzi la kodwa ngangayinaka zonke lezi ngoba bengimhlonipha njengomuntu omdala but umuzi kwakumuzi odayisa yona ngitheme ngukuthola ukuthi lesithombe lesi usidownload online and nalomuntu lona uhlala emkhukhweni nale muntu angitshela ngayo akanamoto akanalutho so imali ayithatha ehola emsebenzini ubheja umahosha sorry ukusebenzisa igama ukusebenzisa ulimi oluqoshe angizama ukuhlambalaza abantu besifazane but ngifuna nje ukulibeka ngolimi oluqoqileyo nje ukuthi uyahamba enze imkhuba okay methola imali yabona akukho nje into ebambekayo ethi yena yabona uma wayekudayisa lo muzi ukudayisela lo muzi egameni lokuthi umuzi wakhe noma yena uyi-agent noma uyakuplaka nje lo muzi udayisa umuntu yena amazi wayedayisa ngaliphi igama yena udayisa ngokuthi kunomuntu amazi othengisa indlu igama lokuthi kunomuntu othengisa indlu kodwa manje wayimali yakuyena kuma kunomuntu amazi othengisa indlu ya umbuzo omuhle because ngambuza ukuthi lo gogo na akanayo na i-account wathi ugogo unayo i-account ngathi mina why singayifaki ku-account kagogo wathi ugogo i-account yakhe yesasa yabona ngathi why pho isasa ngoba uyakwazi ukufaka i-card emshinini ukwazi ukukhipha imali so wathi once kwangena imali enkulu izosuka imvalele umndende wakhe ugogo washo lokho wena njobo uthenga wenza wonke lama payments njalo bakhona abantu mhlawumbe uthi baya ku advisor ukuthi hayi yazini asenze kanje okanye mhlawumbe baba ufakazi bakho ukuthi hayi njoba naye uthi mhlawumbe wayenza sona lento le egameni lokuthi hayi udayisa umuzi kagogo wena ukhona umuntu onayo mhlawumbe ukuthi hayi onjengomuntu oseduze kwakho kulekelela ekuthengeni lo muzi hayi ngicela nje ukuvuma iqiniso ngoba lento lena siyasiyenza sobabili okay kungekho umuntu wesibili nowesithathu ngithe mina after eseyithathile imali kwaba lema sengifaka abanye abantu yes bengifuna ukuthi ngishaye umama ngesurprise ukuthi hayi nami sengikhulile sengiyindoda sengikwazi ukwenza izinto eziright yabona yes bengifuna ukwenza njenge surprise ukuthi umama ngithi mama bheka abone ukuthi le mali engiyitholile angizange ngidlale ngayo nanka amandla aphelelele la yabona lo baba uthi uboshwe u5 years yes u5 boshwe umpunyaka uboshwe this year oboshwe this year yes ngoJanuary yes okay njengamanje usejele yeah usuke waya mhlawumbe kumbona ejele cha ngakazi ngimngiyo awubungakayi kumbona khona mhlawumbe ke sithi nangu uyakubuka nje manje yes uyayibuka le episode yini ongayisho kuyena mhlawumbe nje ngathi nje nangu okhulume naye mhlawumbe la maphi lamazwi ongabasho kuyena njengamanje ulalela uyabuka mina njengomuntu omqolelile ngingamtshela ukuthi baba ngiyamhlonipha ngoba ngabe ngimbiza ngegama elingasile yeah ngiyamhlonipha njengomuntu omdala ukuthi isiluleko engamnikeza sona ngoba
yimbi lento ayenze kwabanye abantu ihlaza isithunzi samadoda number 1 number 2 kumele ukuthi ashintshe emkhubeni yakhe ukuze abe indoda eqotho ngoba yena umuntu ohloniphekile kodwa nje lemkhuba le engasile la yenza kumele ukuthi ayiyeke yes or else indaba yokuthi angaphephela kuyona avele nje aphephela ukuthi ayinikele impilo yakhe kuNkulunkulu ngoba abantu ngesenzo sakhe bakwathile abantu bamlimaza nokumlimaza kodwa ayikho indlela eyomsindisi ukuze aphephele kuNkulunkulu ayinikele kuNkulunkulu. Mfowethu siyabonga mani mfoka baba siyabonga kakhulu sithemba ukuthi uzosizakala even nasemoyeni nje wakho kuyona yonke lento eyakulahlekela uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. Mhlambe nani bazalwane bami lamakhaya if ufuna ukuthenga umuzi make sure that you involve abameli khona siyazi ukuthi nabanye abameli sikhona sebaba zigebengu njalo kodwa make it a point ukuthi at least qala ngokuthemba abameli and then bese uthemba leyo sela leyo esuke idayisa leyo nto leyo so ungaveli uzenzela because many are people of which uthola ukuthi bagcine bebe scammed egameni lokuthi wayithenga umuzi wayithenga isite wayithenga ini njalo zonke lezi zinto so make sure that you involve abameli mhlawumbe nje mfowethu nabantu abangafisa ukuxhumana nawe ekuthenini ukuthi bakwazi ukukusiza nangalolu daba mhlawumbe ukhona umuntu ongakusiza nalapha ekhaya bangakuthola kanjani if uvumelekile ngingayishare inamba yami kululeka mfowethu yes inamba engitholakala kuyona it's 082 22 32 810 okay yes ngiphinde futhi yeah uphinde yeah 082 22 32 810 inano WhatsApp iyafoneleka yes okay yes sengiphetha nje ukuthi noma ngabubani ofisa ukwenza something ukuthenga indlu or ukuthenga imoto noma ngabe into ephathekayo aqale njengoba ubaba seshilo involve amameli involve namaphoyisa bahlangane epolice station kube khona imutual agreement kube khona isivumelwano kube khona umuntu ozosayina kube khona ukuvumelana kube khona nabameli ku-process abayenzayo ngoba yonke into esenza manje abantu bayascam left and right and center. Wow mfowethu siyabonga kakhulu my brother yes. Thank you so much man uNkulunkulu akugcine mfowethu akufihle babukele bethu bonke lapha emakhaya sibonga kakhulu ngesikhathi senu nithemba ukuthi you know this episode was full of awareness njalo nokusiza nje na wonke umuntu osaplenayo nokuthenga indlu plenayo nokuthenga umuzi njalo whatever property afisa ukuyithenga ukuthi make sure that you involve abameli ungazenzeli word because you'll find yourself in big trouble like this. Asibambe lapha ke le episode sibambe lapha just for today ningakhohlwa ngomhla ka 31 October siyobe silapha neDlamini Multipurpose Hall eSoweto with our last gathering of the year. You do not want to miss this day. I want you to diarize lolu suku lolu as early as now, as early as now. Ekamini lika Jesu. UNkulunkulu anifihle 0788417844 if you want to be in contact with us or you also want to come to the show ekamini lika Jesu Kristu. Amen.